इल्म हैरान कुन तरक्की बावजूद कि कुल्लन यम तरक्की इंसान सं जिंदगी गुजारनुक तरीके तब्दील कोर तो छुन इंसान खुश आज युस दुनियास मज इल्म छु यह इंसानियतस खतर अख खतरनाक इल्म इंसानन तुल गलत फायदे तिमन कुदरतन हुंद यम इल्म जरिए हासिल गई अलबत्ता इंसान सं काबिलियत तो हिकमत छ अख बड़ नामत तो यह काबिलियत हेकि जिंदगी हंज वारिया मुश्किलात हल करित मगर कह गंड छ तिम यम न अम जरिए यल हेकन न गसित मसलन फर्ज करो यह अदालतुक मसला تقریبا چیزی بیش از 1 میلیون نفر در لس آنجلس در معرض خطر گرسنگی आज किस दुनिया मज बे अदालती तो नाइंसाफी इल्म जरिए अंजाम दिन بازار مالی در حال فعالیت هستند تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای دارند و به صورت مخفیانه کار البته यह नेशनल तो मनतकी नतीजे तम फलसफुक मगरबी तहजीबस पे हाकिम अगर मगरबी इल्मस मज ईमान आसे तेल वाति न मगरबी दानिश एटम बम बनानस पे छुन युत इल्म जरूरत छुन यसान अम कुसमुक इल्म बनन इल्म नूर इल्म अख मुकद्दस अमर इल्म सत मानवियत न आसन ईमान न आसन इखलाक न आसन छ सो खमी यस अजकिस दुनियास मज मौजूद छ यसान इल्म गस इंसानियत ची खिदमत मज आसन अदालत ची खिदमत मज आसन अम खतर छ अकि मानवी कुदरत इलाही कुदरत जरूरत दस्ते पुर कुदरत इमाम मासूम गो महदवी समाज बनाने खतर कोशिश करें महदवी समाज यानी मानवियतुक समाज अदालतुक समाज इल्मुक समाज तो इज्जतुक समाज